Ovo je kraljev poziv na okupljanje. Ljudi, kralj ne smije saznati za zvijezdu. I obećavam, moja želja neće ugroziti nikog od vas. Ni Rosas. To je veliko obećanje, Aša. Ali ti vjerujemo. Zar ne bazi? Nestala je. Kako to uspjeva? U redu je. Nećemo nikome reći, Aša. Točno, ono za kokoši. Uz tebe smo. Jel tako, Gabo? Nisam cinker. Što mi još nisi rekla? Dobro. Jučer sam možda izazvala kralja. Molim? Komplicirano je. I? Dalija, zamisli da saznaš kako se želje onih koje najviše voliš nikad neće ispuniti. Misliš želja tvog Sabe? A zbog mene ni mamina. Uzet ću njihove želje, da im ih mogu vratiti. Došla si ovamo okrasti kralja. To nije krađa, te želje ne pripadaju njemu. A ne možeš ga samo zamoliti da ti ih vrati? Uništila sam svoju šansu da išta zamolim Magnifika. Ovako dostavljamo hranu u radnu sobu. Savršeno je. Nova tehnika penjanja! Rikverc! Jesi baš sigurna? Magnifiko bi se mogao vratiti svaki čas. Sada ćeš ga ti zavlačiti. Hvala ti, najbolje prijateljice. A kako točno da zavlačim kralja? Smislit ćeš nešto. Genijalka si! Ajde lijevo! Gore! Moram dohvatiti to uže. Jezdimo! Oprosti, ravno u tvoje uho. Tiho. Znam da se svi pitate o onom svjetalcu od sinoć, kojeg ja nisam ni prizvao ni odobrio. To je bila čarolija, iako nespretna i amaterska. I također posve zabranjen. Među nama je izdajnik koji je prekršio zakon. Tom čarolijom je sve vas ugrozio. Ali bez brige, nije mi dorastao. I uvjeravam vas, kad ga uhvatim, bit će kažnjen. I to strogo. Aša! Strašno ti sporo ide. Mislim da smo stigli. Iza ovih vrata je pustolovina. Ajmo. O ne. Ne, zaključano je. Provalit ću. O, boli bez rogova. Što to radiš? Zvijezdo, nemoj ništa razbiti. Da, ali nemoj se ni suzdržavati. Što se događa? Daj si oduška, razbacaj svuda čarobnu prašinu. Rosas vas treba. Svaka informacija je od velike pomoći. I znam da me vi nikad nećete iznevjeriti. Hvala vam. Vaše veličanstvo, čekajte, molim vas! Da, izvoli. Dobro. Dobar dan. Ja sam Dalija. Ja za vas pečem Magnifiko keksiće. Famozno. Kako ti mogu pomoći, Dalio? Hvala na pitanju. Vi ste rekli da je svaka informacija korisna, ali tehnički gledano, što dolazi u obzir? Samo dokazi? Ili možda i naznake? Iz prve ruke, iz druge ruke. A predosjećaj? O, točno. A predosjećaj? Da, jasno. Sve informacije o tome tko je izazvao svjetlo su korisne. Dakle, da, predosjećajte. Rekli ste da je bilo amaterski, ali kako ne znate kako je nastalo? Molim? Možete da definirate amaterski? Važno je ono što vi znate. I riječ je o vašoj sigurnosti i najvažnije, sigurnosti vaših želja. Za naše žene nisu sigurne. Naravno da su sigurne. Kao novo. Valjda mu to ne treba. Dobro, želje. Ovo su zapravo vrata i Magnifiko je mahnuo rukom i samo su se... Ok, možda ovo. Ništa? Ili ovo? Ovo? Ili... To! Timski rad!